Jingpule na kitab Genesis. U Israel ula yau Joseph kampalat ban ya uno na kikhon jong u. Namarba une ulalong ukhon ka jinglong timen jong u. Barula phaso kawai ka sapti bajansur barbran kti na kabenta jong u. Henry haba ki henmen jong u kiliyo i bokpa jong ki ukam e yu u banya ki henmen jong u baro. Kili isi yu u pat kenla ban yakran bhabat u. Lajia baki henmen jong u kelek pembam plang yakaken hon ukpa jong ki ha Shechem. Te u Israel ulaong hau Joseph. Day ha Shechem baki henmen jong pi ki pembam plang yakaken hon. Ali man pa ya pi Shaki. Kumta u Joseph ulalek bot yaki henmen jong u pat ulalap yaki hadotan. Kiliyo iyo u na jengai bat shwa bu un poi hajan jongki kiliya sela ban penyap yu u. Kila ong paramaki hakmi uwan unong po sniu. Ali menta niya penyap yu u bat ngin bread yu u hakaway na kini ki pukri. Nang tangin ong ba umrat klau u labami u hang tangin sayapet kanjia ayu yu kijing po sniu jong u. Henry haba u reben uliyo snow ya kata ula pelad yu u na kikiti jongki. Uang ngim day ban shim ya kajing im jong u wat u robin ula ong haki wat penmi snam shubred yu u hakane ka pukri hang ne hari penja Henry wat tak kiti yu u. Ba umut ban penlad yu u na kikiti jongki ban penpa yu u shokpa jong u. Kumta haba u Joseph ula poi haki hinman jong u kila loit no ya kasapti jong u kato kasapti bajansur barbaran kiti kaba upong. Nang ta kila shim yu u bat kila bread yu u hakaway ka pukri. Kata ka pukri kalong kabatli omdon ay haka. Nang ta kila syong banbam bat haba kipet yu kipet kila yo i shiken hon ki Ismael kabawan na kalit. Bat kila ot bakikit ikan jamusla kajing ewi bat kamit. Bat kilay lenti nang ta ban lekra siya Egypt. Ti ujuda ulong haki henmen para jong u. Kamentoy ayu ladangin penyap yu para pat ngin buri yala kasnam jong u. Ali yangin sudeno yu u haki Ismael. Ngimbit ban kta akti yu u. Namar ulong upara jongi. Kadok kasnam jongi hi. Te baro para kiliyo ko ngu yu u. Enda kinong kahi Midian kilayat nang ta kila say pat kira yu Joseph na kata ka pukri pat kila de yu u haki Ismael arpo shekel karupa. Kini pat kila lam yu Joseph sa Egypt. Kaktin jong uturan. Jingpule naga gospel kat kumu Matthews. Hakata kapor u Jesu ulaong hakilang dorang ba pat kitemen kisan jong upait pa. Sngap sakani ka way ka parsi. Ladon utrai kendau ubala thung ka brisawan. Bat ula ker yaka baro saudong. Ula ti haka yaka kor kem so wan. Bat ula tei kakut. Nangta ula ay way yaka hakinong rebhura. Bat ula laik syaka way pat kari. Habalajan poi kapor khitso ula pha yala kisakri sakinong rebhura ban shim yaka bha jong u. Henry kinong rebhura pat kila kem yaki sakri jong u kila sho ya way kila penyap ya way bat kilin tem mau ya way pat. Ula pha biang sadaki way pat kisakri khambon ban yaki ba mensua bat kila le kumjo yakiro khaddo e ula pha shaki yala ukon uong kin burom yau kun jong Henry habaki nongrep bhura kila i yau kun kila ong paramaki une ulong unong yo pateng yangin ya penyap no ya u bat ngin yo ye kanong pateng jong u kumta kila ken ya u bat kila shop ya u shabar kabri so wan bat kila penyap ya u te haba utrai kabri so wan uwan unle ayu yakito kinong rabura kila ong hau klempet un penyap yakito kirusneu barun ay way yakabri so wan haki way pat kinong rabura kiban ay yakabha jung u hakapor kabayadei
u Jesu ula ong haki pempat jupule haki jentho u tahi umau yau baki nong trei kila kentai ula kalalong umau dong kane kadai kajing lau trai bat kalong kaba phela haki khmat jeng te kumta ngaong hapi ya kahimau blei an shimno napi badan ai haka jaj benriu kaban pemiso haka abaki lendorang ba bat ki parisi kili asngeu ya ki parsi jongu kila tibba ula kren syapang jongki henrei haba kila persyang ban kem yu kila syapting ya ki pajba namarba kila niu yu kum inong ya tholupa ka gospel jong turai